Pokoknya diakeun kopi can datang kene bae ti keur tadi. Ini jadi kopi ka belara aja bener. Dia dulu aing kuat dia tuh. Mangsing. Dah di parkiran. Angel-angel teuing di tadi. Bisa pulang itu sorangan bae. Galau aing. Kita di sorangan bae. Terus kolot galau keneh bae. Galau kunaon sia? Biasa si Aldan tuh. Emang si Aldan kemana sia? Oh, dia nih kemarin pengumuman ada kabar dari Om. Terus mau keputusan aing lah kalian pasti yang geus mangga pas dia nambah galau bae aing. Oh iya. Yo. Aja sih kunaon telok hadir main bola ya. Ulah aing dit. Telok kunaon tuh? Mending seri bae mah. Terus sayangna Terus mah tah mah menang atuh mah teu seri eleh. oh, Gola. Aisyah kamari. Kita aing datang ke futsal. Sia pulang berdatang atuh. kenapa yang mus? Onding Lima gua pegawaian. mentang malam Jumat teh ya. Baru ondek gitu. Jadi cangkeng yang punggung itu. Au. Mau sebenarnya kain lagi dulu dah bapak. Boro-boro naik bus aing. Santu. Pukulan cai aing dapat. Aduh. Siapa ada pikiran goreng we kai. Pun aing. Atuh geus kinaan teh ja. Ih, gara-gara malam Jumat. Yang penting aing teh datang futsal teh. Nah, daripada sia galau we sih main dulu kan masalah ya. Apa gua ya jadi off. Ya, itu aja. Itu. Mau tadi dulu. Iya budak, angel amat di itu. Emang kamu salah angus juga bae. Lembur gitu kali ya. Woi, sih kurang numpang mundur. Cuma yang harus ge pastian. Ku mundur